Madam Kim nei hoi hau kip ama in sopi Mizo hon kuki kiti nammin hi ajabol diu chule Mizo hobou zo kiti ding ahi ti chungchang e hole o ka chungchanga a holim na hi velvet na anne oitin ds am comment a hin bolin lang Mizo lang howang chan pompon tin kuki lang hon wan chan pompon tin khanin pomin tin khanin pom kinin tin hetia lang lang a cho khilep to na hom kit ding a hita nei kilung khat thakhat na ki pum khon na sim nom lo nam mi te wang chu ada wang hi di oi lit ding lal ding kip gen ho lit ding hau kip ho lit ding to thang ho lit ding khong sai ho lit ding alawa hoi lai lai phung aphunga hi ta lit ding alal ding ki chu na Mizo ho lit pen hi ding kuki lit pen hi ding tha do alin pen hi ding akoi lin pen ding ki lit chu na mun khana ding khom thei lo te chu ada pen hi vini he chung changa pi Madam Kim ne hau kim na sei na so pi Mizo ho hi masanga chu lusei kuki kiti a hi amo hin ki chompo ding la alin pen hi ding adei ji wa 1950s hitilanga chu kuki ada la wa Mizo ai lo la zo kiti nam min hi anaki sim thu a hi atis Mizo hon kuki kiti nam min hi athe jiwa MNF kuki lam kai pu dem khode gangte khading na tiole kuki le Mizo ani ki khana state choma anaki lo hi naga le mai thai ho se hi poi Mizo ho jong kuki hi sumang di ati jiwa lungthim thu ta ne ya ama ho nam min Mizo a kon kila do zo kiti hi kimle KNO lam kai ho anapom sa wa hin he chi mi pi nok na umlawa thilki bol hi in mi pin ki pom lo a hi social media Facebook le WhatsApp la dunga jong so pi Mizo ho hin naga le mai thei ho bangin kuki nam min hi noisi ta le musi tan adem ovin a sei si jing ovin hi kuki kiti nam min hi British le Bengali hon e ko naw a hi lo le e min sa naw jong a hi pon kuki kiti British te India ahong lut masang 6th century laya ana sa hi tai British te India ahong lut zo nungin 7020s langa British writer hole Bengali writer hon amo record bu a kuki namin hi record abol mai wa kuki thusim hi aji lut mai a hi bowini meilei gal ki patlaya so pi Mizo ho ne le cha him le thal new khat ahin ki thopi chu ki pa ome ahin la Mizo movement laya Mizoram state delna a chu kuki chapa MNF a mi zathumwal ki zawa mi somget wal ki thia kuki te ho somwal ki hal ha Mizo gal jam ho ki thopi na anakine hi ahin la Mizo movement a kuki te mi somget wal thi ho jong tuni chana Mizo hon along manu api nom nai lo hi he choi sumil hiwin Mizo movement a ko ki te pan la dan le mei le gala Mizo ho pan la dan hi te ka thei a hi pon hi kuki chin mar bom achale adang dang ki ti ho hi zo ki ti thei lo hi zo ki ti chu Mizo nam min a ko na kila to a hin Mizo ho bo ki sei na hi Mizo mal bom chin ki ti ho zo si kuki zo a hi ti hi isu mel lo de hi kuki zo kiti zong hi sei loading chading tal kinil ni loading sei tam loading ai sa koi ding ai kuki bo sei ding ai kuki hi apom nom lo ho ji a abc chang khel le ding ai po in apom ho hen lang apom lo ho he jong le kuki ki so ke lam kai khat ai lo le gam le nam ngai lu khat na hi a i hiu le kuki hi naw he thim nai lo ho hi na he thim sa zo ding ai lam kai khat nam ngai lu khat na hi le kuki nam su le na ding le kuki nam pi su ha na dinga pan na la zo ding 1950 le 1997 la a kisim do Mizo a hi lo le zo mi ki te ho to kang tri nei sa kuki hi te ka the hi loi Chittagong Hill Track Bangladesh Northeast India le Western Burma gam kai hi kuklen a hi lo le kuki kang tri ki ti cho hin he chi gam ka ya cheng ei ho pau ki ba na khat nei zo si hi kuki hi he chi su me lo dio zo kuki adu da kinil na ki bau tam na hi sa lo ding ai
thil kiti hi amonga zong I het deu khat chu a samasa a masa sa chu a masa sa chu adi le san the do ti hi selowayong angol pen yong ke hezing chu min thil khat a bol sa min a koi do sa khat chu nangin a chi a tumbi a thil tha khat na ga bol da nanga pa chu na selit go te chu thil hi thei lo chu a hi ding jong hi lo chu mi khat ki khop na min Mizo si agenda se chai nunga a bol chai na nang na ga chi a nang thil tha khat na ga pu da he chi nang thu se chi sa ri na ti a le mi to na ki to lo ri chu namol ne na ki bol lo hi chi ta bang chu hi chi ja chu sa ke ti chu tha ho ain bol tha ho in ama chu atun nu nau chu gu ke ti chu ngol hoi ta hi chi se lo wang het jing ni inam piu ke heidan I kho heidan hi ka so pete ho tu e ho khang hi van noi mi ching ten computer ages ilo internet ages ati ma bang wa hin mem chinan van tham jol aphatan a hi le satellite akonin internet akonin mobile tv chole adang dang whatsapp ma ahong ke mang chan apet bena thil su ho jong mu thein a omin chele pathin thu sei nam jong imang chawin thil ki dang ta khan to na hin pathin thangwa na jong api in pathin thangwa chi do pathin lo pi no phong do ni inam pi win kine pi ta inei zo nam kong to la pang lam kai pha vet chuting ta le UPFK no KZC lung thu ala dang dang isei ho organizer so tampi inei zo win tu nai cha jong pu PS how kip to so ki bol na chen pi nem cha deputy akila jing hin nam dang ten ei noi si na hin Indian government in jong ei ta san thelo na hi ati nei hi chi group ma alo hi chi epiham hi chi video hi chi tu ni kha viewer ho head dinga isei no mu chu inam piu hi e ho in thudi thu ta hi ipon lo wale koima phong di lo nang khona ki ngami ita lang di oi hi chi za chu thim thu le lapi chale bible ki mang cha a na kui tabang ata san lo ai lo wale inam su udin mun thu a bible thu a ki sei miching mi thimo a sei ho ta san lo wa kuki a hi le kuki thu se ya ta san lo adang tang zat pudo te ho chu ha le tin ada pen I di oi miching mi thimo thu sei a chi sa alawale a thil lui ho pudo lawa a tha khat pudo a ei ma thil pu do zo chi sa gut te kiti chu ha le tin la o ada pen hi di oi igam sung udin mon inam sung udin mon hi bible a Daniel bungko chang somle ni akona somle ngalang event ale mosi dan thu le khabo akisun banga hamsi nai hizat pi ke ho sunga honglung a hitan aiwang ke hon ka thimo naw ka dal hi laizun nang ma thudi ka ho sa powin pakai ka pathinu henga tawna ka nei nom hi laizui hezia sa pakai ni chi hamsi na hi gon sa na ko ya ka chungwa alhun sa jing a hi aji cha pakai ka pathinu hi ato abol na zo sia adi changjeng a hin ke ho zo hin athu sei ogin ka za pi dawa athu ka ngai lo ji wa hi bove vo pakai ka pathinu tunwang ke ho ka chon si tawi ti ki mo chana tuni kha igal teo ki go na meitei alo arambai tengol sipai mi 5 lakhs full arms ready a jing phat sa kuki te thading kuki te thading hatlo ta sabwa center government akona phat klep amu mule buffer zone a hin tum ke wa ato pha o numei pasal chapang dim lova lungsi na behila kuki te pa uchu chil goiding a got saw abol ji wai nampi kong tol ho tuni ko en kilung to lo ji le har chung nung pathin abel lo ji o na kuki zomi za chum chuma ke buina ji pathin abel lo ji wa pathin mi pa sa hu ana sei phat khat le hi chi gama hi loi khunung ato zo si atisan hung veding ahi ana ti hi tun kot kha bul ahong ge tan in sunga ahong lut lo bo wa ta igam sung tuni ko en ngai lut mi pi te ho reverse so third me 2023 a ki patna ata sa kisan itlawa gal letul
anamang ho iso pi ho gyal do lovin bui pi ding a lom lo e bui pi ven bui pi ding a lom e bui pi povin bui pi lo ding a lom e bui pi ba ikinil nil sa mai na igam sung la inam su gal nei la i to khana hin thisan nai san phala imi isa thi ho amo ho phula ding ngai to hitin ipi bole gam tum ki mu thai ding ham pi bole ke lung to na am thai ding ham ipi ki sei han lang le lung khat thakhat ban khat i khom di ham ti zo hi ngai to pha dei tan pathin bel pha e tan na ki lung to na pha e tan hung la changa bui pha e tan lo alin dia laling ki chu pha e tan lo i bon chawa chu i de inga imo tiwa le mi ve dia a bon cha cha alin khejing ai tuni kha i ge lo chu midang sanga mi ho an case se e za ding respect e bol ding midang sang case se mi e se pha ding ti i ge la sa hi thei lo i ikilung to wa ikingai lo wa ikilung sit wa nang zo mi ke ku ki margin za zo nang zo zap chom chuma ibui sang wa i bon chang kya khana im khom wa ikilung to wa hele mi pi ten e bon chang ke e za de ku ki te yo si cho za i chan de oi ke se se za pon tin nang se se na za pon tin i bon chang ke wa ku ki ti pho cho ku kim na e za de ai jingin ke lung to na hi ingai chama ma be na hi na bon sa we next video a ki bukit dingin ananga ajing tawin